na empre na mfa wo yade no enkodan hospital bi a ombesa ka wachira mo akontem da bi na mom Aferi Community Hospital na no pe make amfo dia ma say yanko a ena yen na ye referrals omanfo no frɛ ye gi kitwa omanfo no frɛ ye gi kitwa yen ena ye referrals patroti ase eti hospital ona o yare na wo ho no se ekoba se o yare ne mo edi wo ho na se ye se ye de wo ko baabi akọ anase e ma referral no wakọ hospital baabi aka kire om se mesra mo fa me nkọ Aferi Community Hospital why pa mo achew Aferi Community Hospital na mepe mo ntworo nhye so na omomfa wo mra de etie nie se ye wani ne haw se ye waso ne haw se ye wo se ne haw yare bi a ato chema anase echema to bi aba wo nipadua nim ho wonam akwa ne baabi a no ye na ye wo the special hospital doctor ohwe yade bia poti said be ya wo so ho betumi aya wo den eno ya Aferi Community Hospital yen enye doctor we ohwewe no no ne hwewe dabi ya doctor ohwe ni ohwe aso obia wo doctor ohwe no depending on yare kra o yare no people cho hye so pa na de tie ne se yare bi ha wo ni padua nim na hu hia se obeye surgery ye friend operation no me pacho Aferi Community Hospital operation bia ye bi wa ha surgery bia ye bi wa ha enti tie ni ye enye hospital bia na tumi ye surgery hye so pa enti se yade bi teteo na bia wako baabi am yaka se we di agi operation abra na Aferi Community Hospital yenso ye hwehwemu ni wie na se hu ko hia se eyampa se ye machine ye fidie ni ade egua no e confirm say ye ye operation sharp your doctor sir o mebe no my operation ye nyina no say na se kire nyina ne say yen ye health insurance na health insurance aye je no ye say health insurance nya adwuma wona ka kire ho ye health insurance pa enno e na boa yen emma ye dwumadi ye di na Aferi Community Hospital ha ye da sonko na sonko a ye da ne kire say yen ye friend say ye surgery or how bia emma ho ye surgery or how bia emma ho eno eye Aferi Community Hospital shenon so pa eno ye Aferi Community Hospital enti ya na sa no ne e pese ya ka kire omanfo ni nyina se the here ne say health insurance the here ne say health insurance say health insurance nko adia me pa chaw Aferi Community Hospital and American for the amount of bra say we need health insurance so a Aferi Community Hospital and American for amount of bra na yen hwe why na bibia entimi nko yi emfa emma na de etwa me nsuru mu kra ne say yese se wo fie na ebi fie na wo no yare na ha wo no sabio wuntimi emma enante mpia bonte mefaka emma Aferi Community Hospital wo de frey o frey say pe ye bema ambulance near the nurses aka ho no ma ba fie abefa wo no mo de waba na doctors atumi ahwe frey number no se sia e was 0240 176502 0240 176502 eno eye Aferi Community Hospital na me kan for ede amount anopay eno me pa choma free osa no me fa unko St. Louis Ventures ene eye 1st of September enti St. Louis akofa niema dewa ede aba chenchirenche para sala me ka se promotion ya shase bisamre ya kosi bronyam ni bronya achi ya shase ya se brabeto niema wo St. Louis wo brabetu bi koton na ye mount discount enti omwa mo be phone shops mo be electrical shops any home appliances shops ni nyina no me pa cho brabetu niema e wo St. Louis Ventures asoye na no ne be ma wo discount na bibia tumi akoso ese niema dodo bi ababetu wo St. Louis Ventures asoye ho no ye di koja free
wuntua kapre so what you say ye di koja free wuntua kapre enti eno eye St. Louis Ventures me pa cho open phone bay Techno iPhones dodo ni nyina bi Infinix Samsung LG any phones in kani nyina ye say phone bi aba mfa say Google Pixel hwan bi ni nyina bi wo ho tablets ahodo nyina na ope bi St. Louis Ventures bi wo ho me pa cho laptops ni nyina bi e wo St. Louis Ventures ho afi phones accessories no yes I repair phones pa enti ye ho no China house kitwa enti say your screen protectors na open your phone screens phone bi abanya ni screen e wo ye ho chargers headset earphones iPods ni nyina ubenya bi e wo St. Louis Ventures phone covers edien ne fa phone ho a unya bi wo St. Louis asoye yen e na ya ben e we mu nam say ye ne kra ye ne ma no straight na ye di aba enti ye se bra de betu bi koton usika ne swa bra ye nya hyehyeye na ye ma wo ne ma fa kogu shop wo ne ton na bibia tumi nkoso home appliances nyina so St. Louis Ventures eton bi kettle irons blenders fridges deep freezer de keka ho ni nyina St. Louis e will be fan standard fan ceiling fan ahodo ni nyina St. Louis eton bi ye shop no kesipa ba ko e won kawe ahemfie kwa na so ye nkawe penny kwa na so ho ye ne drugstore ni di anim hwe afei ba ko so e wo agogoso e nyina hini kwan ne so ho no ye ne be man kwan chop bar no ne di anim hwe ye ne be man kwan chop bar no e di anim hwe ho no sa etisha no so e fa mame enkawe Adom House ho na St. Louis Ventures ya just say your headquarters aso ye kase no ewo eno enkawe Adom House enti mesramo monkwana moni ekodi djuma fresi o na ankasa ewo 0241 90 76 00 0241 90 76 00 0241 90 76 and 00 eno St. Louis Ventures eno St. Louis Ventures tienie pa na shano enso efa emame me pa cho na St. Louis hado ani akofa aba ne de yie eno no omanfo na je atum say edi anie die na ekoso sansen chance papa ne boda form eno na St. Louis akofa de aba chance papa ne bo nso esan da form yes kala open fabra e da no odias ba ko St. Louis wona te say enwoma wo ho na no me ko kan ma say ase aye ntina but enwoma wo ho enwoma wo ho papa chance no dia ba e de kala na open kala ben e de na open na se kwa de wo se bie o so bie branch ni bi kwa say awoton ase o sa be ma Bennett ho aside ho no di eze de ono na amanfo age na tum ete hefa na akoko eti ho no ye de bema akimidis akohwe so be wa akohwe so awase de no ye de bema akimidis akohwe so nyema wo ho now him say na do any wheelbarrows ne head pan ne shovels ne no him say se usika no kra swa oba St. Louis any we din komoma oteso de ma yes ono ba yenche ye kama no watua ne kakra yes kono peso bia efiura yes peso bia efiura we dan so to aduru ba bi na wontimi moso a e na ha adwen isa ha no nyina no waba mam okay ba bi adan na wasie du na wato otre eyi na to lentil no so na aka so moso obokwe boti bonua no na wonya nchense sika amfa nguso wose bra wo de bra no no wontana se okay wabɔ nua no nyina awie wai do fabra no wonya nhyehyɛ we eye tete oh Adom House nkawe Adom House headquarters no yes Adom House your friend was 0241 90 76 00 0241 90 76 and 00 0241 90 76
and 00. And on St. Louis Ventures. Na make come for so to me the amount of session. Ya faster. And I'll pay Alpha Emma DJ Mugabe, the senior Mugabe, senior producer himself. Senior producer. Jumani now, yeah. Senior producer. Come on. The also you be aware and come on. Now, Asadano so come social media manager, Ken Eben. Ken Eben also. Oh boy, Jumani na said yes, way pe. On free line nimu, o di line nimu pe. Emma bibia etimi ekoso. Si aboa no ntakra no. Eno enema aboa no eye kese. Na entakra ezitakra bone de na fanyinam de ayi. Kwatre kwa. Na enso so sa aboa ni nyantakra papa. Ogina wa no aye kutu. Reverend Yesa. Ne ho ye fe. Aboa ni nyantakra papa. Aboa ni ntakra ene ma ne ho ye fe. Oh okay. On say e kan ho fa ye wa ho suo no e design. And I sent Italia Beshen. Okay. And Italia Beshen among tuku, and my so you know one way could be an Obecomus so no bia. On one can say a but and I'm setting in Takrano, fainty. Why you could too. Yanko points in your sermon where Abu Bia Cassian in Takra. Okay. The Abu Bia on a Takra minute to make a say. Said you were saying, man, who you feel. Okay. Name Takra Bonnie. Okay. To overshatter, the Natalia Beshen. Sebi. Any now one I won't tear the any would Dakota. Donkey. And into the kind sir. Okay. Ain't it Naya faster Emma, a social media manager, Ken Eben. In fact, Takrawi Efe. And you say Yanwaya Ding. Na yetimidi juma mo manfo no so hwe social media no so no ne ade a obi na hye akiro pa na all yes adwuma no bi anso say aha ahwene panso nkasa sir enti wo mo no ye ntan hu wo mo nti wo mo nka but adwuma ni nyina mo ye ni nyina wa akire ti Ken Eben ye na sepa anopai na ye hwe ene na ye nwura mu nkrata mu ntam so na agimidis say eze mo bi school ana munya mi me mente on kayi me dey just next week so abai ni baby enda be ochina nyame aromachina I see hey anka ne pa na nka jua da ye ko siesie school ombo kwa ene ombe ko na sese no nkura no ne hwan koka sese wo ne hwan koka awusi omo fa laborers won sa ebinom sese nkrai bi wo kan mo wa mo na do mu schools mu yo ene akimidis chiama me na na menko me fa open gasi we die me fa akonya yi so nse fila su bi na aka ho asem okay na me adu ma Sunday neja Sunday be ya abofo ya me de ma neja okay pass we de neja so from penny for do mo se gunu so asra dum ni nshira de okay me sere se yifo ne mamu ben mi nyina ja mo meta machina ya bibia enso Sunday be ko wa sorry be Trinity House of Anointing Chapel okay atwoma ne bi okay o fa taxi wa feria okay so bi so manager jansi okay nse ya sorry dan kesi esi krodue ne mu anhwehwe edi ahia se ano so edin pa nti yetifo enka ne nhyere so ya sorry de asoda kesi na ehwe so di ahini you shy on easy and then o reverend de no kre ni be hiri ya sorry dan de obi antimi miriki ano den e ridiculous bamba ya sorry dan ti mecha of penny reverend Maboatin okay the founder of the church Edofori reverend Ofori at Isaac okay and so the move for programming ya go Saviola barbering shop ashomani be him okay entrance fashion Master Prince Kedua Alonso Wajisi Empress 1 umunyina mu fa show ni agro ja menchia said the Reverend Anigyie Fie na Reverend Akame asumbi fast food wasi ye hwene nim wiki ya hwene nim abre oba be yisu ya gwa ne ni ha ebe no ha awia Mugabe wa ha awia me am de me ba boss no pay na fast food no enso ye so a ebe nti ha manebo obe nonsiampo
obeko fie bi wa nondu no ti fie ha fast food asumdue na mada na ke beba ye ben so enu asumdue fast food fo ba ha o si mochi boss on say me didn't beba mu na beta na nya yi awia so nya yi me didn't beba yeah asumdue yi menja Yusuf Mariam Nyako we now we need a special one. You know, I said, media started so on born last hour. Okay. Yusuf. Okay. Miriam Nyako. Okay. Yudi. Bana mene ne we ni no. Oh, okay. Everybody trouser. Oh, body must to be. Body. We say me say oba. Bodi nya me dina mama ya. Bodi dini bi. Obi ani ma ya kwanya ya makofia. Oba na me wo ye na. Bodi makofi. Makofi. Wa kofi sese. Miriam nya. Masa jawa. Na se enche. Oh, se bi egu afu ni firi ho. Oh, na ye me na odi ni die timi asie ye sa. Na akimi this Miriam. Yusuf. Nyako. Hey. Oh yes. Miriam. Yusuf. Oh yeah. Bre ho asisa ase de bia bia kama. Sir. Ante hutu ade wa. Aha na obetu oba no. Na ka onye Otishu no. Ara ba chami. Yo yati. Chami. Ame chance pa. Masi to be chia why. Odi asempa nya din die sa asama. Oh, eno pe kra mesa ati. Nyampa ye be shia. Yeah. Nyampa on the 4th of this month. 7th, right? 7th, okay. Na nyamba de me sense me na menko. Where? Obesere wan. Sunday oba o make kansim bia mu. Obesere wan. Odi asempa. Ultimate kasa. Nseme o keke na fi so be kan ho a emwa. Okay. Awe di dwa to a. Ti odi wate. O he na o hwa e be pam no e be sign na. O boy iridia ya na tratra sei. Oba wa kwa push ya ma. O se me dey wa ya na tratra sei o pesi ye. Okay. So on that note, I mean kono me fan krata mu se mra tawtaw. Na fe minya adwuma. Ene Monday hyehyehye nti bere no ya na ye ni agro. Enti ene Monday sa na de e bere no ye fa ni agro kra. Ye fa ni agro. Enti yenya ne sa na me pa cho ansana ye be ye sa no. Menka we se emofra no a omabie school no. Me pa cho EMS the English Maths and Science. Yeah, organize classes at the Amankwala. So what you say? And Koranwa, and we extra classes, and you merasem. To our phobia or interest biano. Our phobia or interest biano. We activities now, so I'm a DSC. So, activities now, so and I'm a DSC. And see, our phobia or interest. English Maths and Science. And you ban even rules on culture BC no na Okufeli. Debbie. Enti awufo bi awo interest eye sika ketewa bi ne ebeje wo betua no bosome ketewa bi ebenti he wo chechire ni kakra kapa Mugabe gina ho sa no na funu na so na so ade kire ne de egure wi de anim sa pepepe ade kire so mfa furu ho Debbie. Oteni banso aha. Am dia wom. Come on. Oteni banso aha. Eti yem pese akora no sesei. Omo mu turo ye nsem bebre o. Reverend. Oh yeah. Ena no so call subjects ni ade hu nya pa. Di obeye na kire school abenya. Sa. Wo fili ba kuguru ya bia. Wo san. Enti mesramo English Maths and Science no kitwa bi na abetua ma aba no titiru ni JHS for no mo no hu hia me pa ko mo na aduru okono na no good yeah, organize pa so minimum day yes mbe boa san kwalde esi akimidis na so akimidis na so si wona ni friends owufo a wotie me no frɛ number is 0542 43 55 66 0542 43 55 66 Ofu awutie me frɛ JHS for titiri wo ode frɛ me EMS in English Maths and Science ya papa sense e kura ni failure yes o failure ya na asemaba enti hye no so
0542 Granny Francis Sia 0542 43 55 66 Mary. Yeah. Kwa kuja ni mache. Ya jomini. Bibi aboko. Kakra yejinem. Ere nyame ase. Yengo krete nim hyehyehye tentem. Na afi yenko yemfa fam ho ne nto aso sharp na na discussion no. Yensi so na afi yenko. Para busiafo samre ko wakrata ya aba amontre so mu headlines anase mpono ni animu na poso no ejemu nguna ni e de amaw so koto eye ko wakrata ni bia ubiemu a na afi wahuni a ewom enya asem keto akra as usual minimia odi enko na de wuti mu odi na ye de go wakrata na toss ye sha say fi daily democrat ne de ebro ahesu ene anope na o ga ni manuma say environment minister eda ni manuma ye say enya asem keto akwa ni nyina ye say galamse hu nsensem no ye do betimi bia eda bo ni nyina ne say o say LID FN 2462 or any musa obeko obewram parliament na omo eyisa airline na fro na bogala illegal ifo no ho ban emo mutimi yes small scale ni ade no ho monto o ye ni bia say obetimi aye na amoyi edefo na COP lead adonko enso da nim ha ni nyina krata na ebo amane say waye history ni nyina ye say uko Interpol Africa committee so a first leader ya elect na manako ho no ene sa maami a chese o diri dwuma so nko ye enmunyam so de abre Ghana krata no say ba amane say aban ama ne nkofo warning President Mahama amane nkofo warning pa ewo UN General Assembly abekoso nyame aduma New York no o se e ma wakwanya aban no e ma wakwanya na say chief of staff en sanction say kwa uni hu kwan say o ye dey uko we ene amane bo na o ga ase ha no so a honorable chief of staff Julius Debra wakọ launch school farm initiative ena na ode to animu se akola bi ye boni ame mfa adom punish no nye se obehu onyin no ohun se efum dwuma no ye punishment na mo so tuma mefo ne fo ma mefo so ka ho pa go so ya obeka che se un person bedo de semia of school inti akola bi aso person bedo inti we ene ade a Julius Debra yes ma mefo ka mu tufo ma mefo no un person bedo te semia yere hu ne ko school instead of so be ka cha kwanse ku adwuma so ade ye de eye no all those un person be ma kwa na hu se emu ode ni those staff ka de other way aba de be count empty we na futu am so me de ka Julius Debra de no okay Julius Debra o kasa de na no nim de o kan so kasa no nim de o kan because teachers for mamon panation kran with am mon fa don panation one mo create institution akora di ni papa echi kokodo a mo se child right child trafficking child labor child abuse so akora no ma me to nyom ne papa to nyom no okoto nyom ne bia enye child trafficking if you want onya de okika no yento aso hyehyehye tentem na yeto aso na yereko the daily banner ko wakrata no so eba monten so a ebe ka ya abra yeko school toto femo na sempo no primary JHS na SHS no yesuan bibidi homo festival ya ekoso ewo so tuo mu a enya sam ketwa entokontokwa bi a esi ewo eye bra wo mo edi eye homo festival no me no ka se ye nipa mienu atona nanamo ewo ensiedo sanso ana adwumako e from MPC abomodian edi eye NDC na MPP amunyoko no akwagina eye senibia efa eye abato a ebekoso ewo kwatia sanso ana eye galamse yo yenyai esi epacho na anu ya asase agu enipa so ama enipa makomako beye aduonu mienu de esamra me no kase omo ayanyame ede awei the daily banner yeah the daily graphic to also enano peye no na ebo amane akwatia election ya by election ya beba so nyame adoma ochina no MPP candidate in the hand NDC candidate in the hand na say omienu client ne lawyer ne client why na say obenya bragging right na free ochina aircon we ene amane ba oba no o say kire say opanyi bi event say religious leaders peace council for na dey to anim say mpenifo hwe na akwatia by election enye violence free eniku ase ntokwa yeti so obi akugbo bi head na huri akwa ko pm bia ato atwe no ho ma we ene amane ba daily graphic ede betu enim ene anope e wo ho no o se to asoko wakrata ampese anasempo no ene anim we nyem pese mu eno ene ede bra o eye Katakyie 90.9 FM the daily satellite tamre ya menu ade daily shase ade me so
what the Daily Democrat, me the Daily Banner, Daily Nani, the community, Daily Searchlight, and the Airtwas One. Daily Searchlight, Kuwakrata, no Pashobe anymore. AGJ, Ghana Journalism Association, Eddie Aba, say a doctor for no penny, and also one country for penny. But that one, I know, yeah, no, Wabakan, some sense and trap for a TPD, so near common some Masabas, and also Baba Tomo, our Sabio, and Robert Chair say yes, Ulugo Jet. I know Anna a year and send truthful Yukui, Wamodi Abetuja said. One retract it, and yes, sir, what in Bakokujina as a Nibia, make right away, no retraction. Dismiss her, fire. Simple, won't to mean Nebu Ugana. Right, Metwaso, our the Daily Searchlight, Kuwakratana, Yadina, the musical legend, Yura, Charles Kojoposu, Lumba, Anano, Yudi, Ayen, and our trader, Penny Behena Yasam Kitwakra, the Daily Searchlight, Kuwakratano, Eddie, and one some Kakra, and so the buyer. Galam say pit. Nadmu ato irenche mabo for Eddie abeto dwase be bosome anso yedie galam say ensasene de kuan ne se ekumo manfo sa na tie ewiase yese bari baka bari banza ya tia no ya wantia na abrabo na nkasa atia wona se niam Daily Searchlight ko wakrata nso edeba dwama nso eno no ye de Ghanaian Times to also enano pay ya galam say fight hun sense wa then edin kan dia to ni say li 2462 no a minister per se okoye hu bibi na say etwa small scale mining ne ade mu say the be bo ama galamsey fight no etimi ewrem won makrata no bo ama na ho anim hanoma ohina odi ne dwuma wo kura efe na akofe toko so che say wasi wabon no modern an etu bohu 5 e de ama community ne say omunye nsuo no omunye den omo no ma che say me bo ohina na ba so pa say wetimi adi sa adwuma no e de ama ne manfo we ne nsema Ghanaian Times Edabetu enim ene anope wo. Abusia for me do call after Ghanaian Times and Mamfa ko the National Voice. National Voice ko Wakran Town so e dey aba betudwa say eye bloodshed na sempo no mojasem ya ekoso e wo yewura John Dramani Mahama ni krom wo meche eye bemiri conflict no escalate asanso akosoro pa nipa makomako edunwotwe ahwere nkwansanso na nipa makomako empim dumienu meche 12,000 womososo prepare bi mososo bibi omotia krampo no womufie nyina ahyehye ene ade a no enya asem keto akra the National Boys ko wakrata na so oba ase hanum se ya wokyera MPP amonyekuo no womochese omo comfortable lead pa ewo eye akwatia by election ya edi enimu ya ebai sa enetie sanso ana eye Ghana womochese 5 billion US choppable dollars support gamble ahensa no mochire omoche say yisika sem no efa akokodi chachatum enti no we mistake priority and say deliberate na say no so e de no the Herald nam de to also e na no pe the Herald meten nka chepa e krata na egba amane e wo my government as o ma ban officials for say omon sanction say kwa untimi enko wa kwa wa wankasa na wo ko wankasa wo private ewo UN summit abekoso nyame adoma ewo New York no we ene nsema krata na ebo na ho anim hanoma krata na ebo amane headline em the power say akwatia to choose between lawyer and his galamsey client tomorrow headline na the Herald ede atu anim man invite headline ano ede pa minim we mi de betwi a was say ochina kwatia ombetu su galamsey client ene lawyer ene ne lawyer galamsey campaign ene lawyer emu ba ko na ombetu su ba na ekata na eba amane se okọ votarian honma voter honma basin bi honma o ma discover oil a enche kura 2026 on best start year 2 na oil ye nim hu sensem ne na siko but ebe ne den na kata na eba amane se owura efen Kevin Ochire enyamba watindinda sama wo skase eburu no ono ne de fraud allegation bi ato no so UK court bi asemo no 29 million US dollars temo ne de ato no so o se bibia anya no kre se anya no kre se anya mo de to no so nya sa na tie we ni nsema Herald e de abetudwa ene anope wo the twaso na the Daily Statement ana me de twaso ko wakrata no hwe atifi ho no mo ekọ eye ni famfam ho no ma yewura meche environmental minister abanso afọ awo no ohwe eyefum ayi yehunidie ene sebi mpreduasa se de be nipa bebo ho ban firi nyaroa ahoduo mo no papa yi o kire se
asase mu egudie ya amanfo bi no mo edi galamsey no ahyehyɛ so no ɛkyɛ ebi mu anya ekwan bi ɛna wɔn yɛ wabra mmerɛ bi ɛni ho nti no mmara na regulations na wɔn de egu mu no wɔba bɛ hyɛ mu kena paa ama obi a ɔyɛ galamsey adwuma bi ano nyame anim no kure ni saa regulation no wɔ ani so a ɛne aban ɛne ne bedi no nyonyo saa nso ɛna yɛwura adwom boadu ɛnso so ɛkyerɛ a MPP amonyoko no ɛbɛyɛ a wɔn fa nkabom bi akoyɛ sebi ɔbaakofo nsa nso nyankopɔn anim kata saa nso ɛna ɔbaakofo so ɛnkyerɛ damfo ti no wɔnka wɔn ho bom na ɛba no saa nkunimdie ɛbɛdi wɔn anim kan daa saa nso ɛna ɛyɛ akwatia by election yɛ yɛgu so ɛkeka ho nsɛm no yɛwura yɛhono yɛ a wɔnom ɛyɛ polisi sahin anaasɛ polisifoɔ nyinaa capital ɛwɔ ɔman mu abɔ mmɔden deploy ɛyɛ asraafoɔ anaasɛ polisifoɔ mpempem yɛ anyame yɛ adom a wɔkyena deɛ ɛhɔ ɛbɛyɛ sɛnkɛgɛ no yɛde catalyst ɛna ɛde etu apɔ ɛwɔ dwumadie yi so a the catalyst and Obama ne ohwe anim hanuma Singapore president edaha na mo prime minister daha ena John Dramani Mahama Ghana president so edaha ni nyina yese Mahama president Mahama atimi secure $1 billion what you say in or de beboa ma investment nyoma yese ye pese ye wo man mu no atimi akoso ma we asem da yese krata na ebo ho ama ne enano na krata na na yese ebo ama ne yese John Dramani Mahama ezo abem or say calmness emra was solar ne ball conflict in one sense no or the nine esimo na so na no atum bi se bibia enye ayi na vice president and na wa sure Ghana for say omo be do betimi bia said the be ya mbe better the healthcare system no mbe boa ma healthcare system no akona ni mu ho no ma we ene nsema the catalyst ebo amane ene anope when I dey inform story ba ko pe bi wo ho so mo interest wo bi say e bi esipen yo ho no eje say apolisifoɔ yɛ a wɔn deploy wɔn de wɔn akɔ akɔtia by elections no soja ni bie no hɔ a yɛbɛma no akɔkɔ gyina obi ebi esipen mo ka soja nkɔ nso bo ase yɛhu yɛ sɛ soja ni bie pie hɔ a NDC ni guy bi ni bo di boom sojafoɔ mmienu bi yɛ anya asɛm ketewa to ɔmo da wɔma ebi ɛtɔ de yɛ deɛ na yɛbɛfrɛ ɔmo na emom ɔmo aka ne se no ɔmo fa nya adwuma right ɛne yɛnwura mu ntam ne yɛmfa ɛfa me ho no ntoa so tɛntɛm anɔpɛ yɛ kɔ ne sɛ menkɔ he ho ana ɛhyɛ aseɛ ntɛntɛm ne yɛnkɔ ɛfa mo dwumadie no ɛbrɛ so sɛ yɛtumi ɛde ɛbɛsom wo ɛwɔ Katakyie 90.9 FM no ɛso ɛhyehyehye na afei biribiara nso ɛtumi ɛyɛ fine Bɔhyɛ Ban Information Center ɛwɔ ɛyɛ nyinam so yɛkyia anɔpɛ yi saa nso na ɛyɛ Rich Information Center Jadan ɛso so Information Center so ɛdɛm live paa obi ɛfa baabi a mo wɔ biara no yɛkyiakyia mo anɔpɛ yi sɛ mo nso mutumi ɛfa yɛdwumadie yi live na bibia etumi ekoso kama pa eti efa mo dwumadie ne braso yenko na yemfa ensom Arabusianfo sabredi na to samanfo ho nsem ekotwi kobrema nsem afiri anfo ekọ atifi anase atifi eba na afo de free poye ekọ atoye anase atoye eba eye apoye hono de de tie bia no ye kan fra na de abrewsa ene wo mo nyame ya dom a da ni da nyina no ye tie yen ewo eye kasafidie Katakyie 90.9 FM na fe suno ya na ope eye mfonini anase mpono videos ahodo a story efa ho a na mepacho wakopie mo ewo eye KatakyieFM TV KatakyieFM TV eho na kineben ede sansam no suno ebegu ama wo suso wonya bi ahwe na niama ede akonkan so ede ama wo joda kopem da fiada ewo morning show no so anopa bia ya tie yen wabra miniminu asempa ne wo den ni o na me ni o na se me hwase a me pacho na poso yen kwa hwase ene da sukufo bi abomode akwakotwe sekan e de ewura wo mo ankasa suku mu me pacho e de ene wo mo de ekoyeye na wo ankasa samre ye himfa ene wo makokopie eye suku ben a eno so de edi kan eno no bole ene sola ntokwa na ekoso dendende wo hono ho nsem sen na eba anopei wofo bi abomode atwituo mistakenly wo bonu yonkutuo ekunu ewo nyina hini na eye den sen ana asem no akwakosie enura so otuom na enya asem keto akrampo e hono ede ene si hono ma chese na ho nsem no ye de nyina ba beto ene anopei e wo fa no so waka so otuom na chese hono ma na timi se manfo didi na manfo kunkum mo ho
ɛne adeɛ a meso mɛkɔ sɛ wotuo mti ɛduru hɔ nom a nkɔmmɔ kuro yɛ anim sɛ de bɛsi adi afa ho oh yeah, 2 hours so and I no pay over from Honso and I say, yeah, shall see 10 so yeah, call Bolly solar a man temon mananum and edible 2 and him say and tokwa as sort of hormone there and yet as I'm kitokra maybe more pre-pram maybe more afemu ashere or monqua ever honum now way and I Honsa not say I yet did papa party say be in penophobi I shall say do manu air to tum air bibia ebe no nanum honum na kromo fo nyina e di twi e kodru solar police station ho say a police for na yesremonye yen na ntoko na asore ma mo kra tietie mu fira aban say ekom ani sukoma e de wo mo no enye asem ketu akrampo e wo honum ma wo na omo sra aban ne say omomra omomra omomwa na che say omompe ensuo ni aduane bi emfa mra omo titiru enkora na ma na ewo mu no na omunye bi emfa mo ma no so twede na enso omusu nje say eye hwebo da che say na omo hwa ni mu a bibia anse da enfri mu am eno na ama emu nipa ewo ho no mu ma ne enkola ewo no je so mu dimirika gidigidi bokina nkuro ni Ivory Coast nkuro a eben omo no omo dimirika akose yesremu ye momonye yen munye na ntokwa asi ha no no enye ikwati yenko ye ukọ yin so abehu videos ni ade nyiti yen tie de ekọ so uko YouTube before ha KatakyieFM TV YouTube KatakyieFM TV YouTube ewo hon ma behu tani na me fo ne enkola mo bole ene sola entokwanti omo diblika gidigidi akodu Burkina ene Ivory Coast omo okra bembe hon no ha vonkoro wo Ivory Coast omo diblika akodu oso omo ni wo etidi entokwa ama abahan tu ko KatakyieFM TV no so in fact yawre ko sem papa se Ghana e betumi akon ama nipa bi nye Ghana na ekon bole ntokwa betumi asi bole ne sola ho ama ntokwa dese enya ayikura in fact hadwen papa Ghana nko na se wo sore anopa bia enwuma se se wo to ane se meti mawo sese mi fie na se mi kum fie de wo empire da na se nya sem keto akra abusia na se ne ewo mu no wei Katakyie na Trot na FM efa me ho segment na ne de eto awoso no na abusia ma me twase efa emfri Ashanti region me kire atwema enwumeja South municipality mo ewo na secondary school ayefra no Nkawia secondary technical school sa school yi na ye nyina ni tua se sesfo yi wo mo twe wo mo wasi esohwe na ba no sa asukufo no nimi se wo mo ba be wi akonti no obi wo kro bo wonde wonwe da che se sohwe a metwe won mama ni na ho na me ntwe na me da che ana me didi agronda bi wonde ohunu se lasawa ne ana o mu refi se last days are very dangerous eno mo ana da ade be che ene one of another some numerous of omo a wo mo twe esohwe no me che form 3 phone bi it was alleged say emrantuwai wo mo akotwe mazi medi bi etuo ana wo mo ade abawura wo mo ankasa suku mu a ene dormitory ho wo ho na asumasi na obenten na o maba wo da ho betu ani na se etuo si wo mfe yes wo mobile phone de wo bia wo sika bia twemra wo mo ankasa se robo wo mo ankasa ho ya enya asem ketwa enura me won kawie zongo me da ho na dwobe ye no ndumu wo be du ba kom wo meti kromfo me nkrama di gogo me twen touch twen brantan ana ene me pie ye suku foi baba ne ye pam bi ni ade a anya asem keto ane ene ekroma no wo mo pam suku foi ya wo mo anya wo mo ene kyese wo mu dwae no mo se ene suku nkora we wan hwe aso hwe nya de o mbetwe wie de mo ye no na wei na mofrei na nka mo kro mo pe ba bi nwane nko ana nkawie zongo ho ba bi wo mo koda mo ye nkobrebo bi ntwen mo da wo tu nkromo a wo wan kokoko biepuno no ye bupunu bie a emrantuwa ya allegedly wo mo atwituo edikodi se adwuma no e wo secondary school mo horom no wo mo na ada na ho no wo feel très bien ena eja wo mo so wo mpa achi enso hwe wakase hwe wakase bo ye no wo mo anim nyina anyam wa bra wo do wo mo ekopie school mo horom wo mo senior house master metre eye wo pani pa ashes wo mo de no akokoma wo mo do wo koma papa yi ane papa so discipline wo mo papa me no ka say ashes hse emra ane sa mo free ebedi no wan hwa a wo mu tanye ye kura na wasi so hwe no o mbekọ kotwe no police station wo Nkawie police command
Okay, yeah, to also ever from who I say enya asem ketua kra. Yeah, to also ever hono Amansan Dawuro so Katakyie 90.9 FM. Opanyi bi ye dimirika gidigidigi ye kwa upper east region. Upper east region. E dey na kwa so ma. Men bi a chese wono mo kire dwuman won enua na wa ya chese experience there owo bi pa wa ya. You say wa call retirement. I say was woni dwuma biem e wo mo kire ho. Ni nyina na yesen ye wie na ekọ ne nkyɛnse ne di nkomo ne abusa no mo kire ho no e die na ekɔ so ho because de bia ye de ya ba no se ya ba be ye mu ne de kɔ ye ba ne be ye mu ne de kɔ eti enkomo twetwe no ma no ka kye se ade ba ko pa wo mo kire dwunu ma e ha adwen pa ne se ye timi de obi ba ye si wawu nanso so na nipa no onwu eti asa wo ye no ho adwuma bo an se okeke ka no ho okeke ka eno na ya na bi mu ho a omo se da bi ebi mo omo sori ana ya omo abo omo asoma omo da enye sa na tie nanso ya na doctors ni bi clear say o say nipa wa free enso be di some minute na some hours bi no na wakeka ka no ho ye ntie nsem a Mr. Alhassan za odi atu dwa bra ni ekodi enkomo e wo ho no ni na also your live on YouTube neso one was a KatakyieFM TV. Yes, sir. KatakyieFM TV. I went with my trail there, picked this boy going back to the mortuary. I was coming when this boy coughed, so I packed the trail there and carried the body, the boy back to the dead body you carried. The admission room. Consulted with the senior nurse there. Okay. My son is thanking me for not leaving somebody to see that this boy was not dead while I'm taking him to the mortuary. So put the boy back with a different room. They started treating this boy up to the day they discharged him. So I saw it plenty. Wow. Even someone, they bring him to mortuary the following morning, he used the bed sheet, the white bed sheet, go out there to shake. He was a Kanjara man, Mr. Francis. So he was drinking at Sobazan's house. So he went there early morning with his cigarette. They all ran away and leave the drinks there. So Francis took about 4 or 5 years and died. They brought him to the mortuary on the slab there. And the following day, she got up with her white bedsheet. And someone, Ura, IFN, Alhassan, Mr. Alhassan Za. Senior watchman. Okay. Or the two ja a bride bopin no edin ko. Boy no ya djuma wo Upper East Regional Hospital. Okay. They say na home djuma. Right. Or the eni no kodim ko. And seven nyina so da KatakyieFM TV no so ko YouTube on sabetimi akabi. KatakyieFM TV no so. Facebook so. Facebook so KatakyieFM TV. Pacho o subscribe and o follow their mind. Who follow the Maya? Who they just comment ho e be kan e the amount KatakyieFM TV na bibia entumi enko so pa waguyali I remember once o kan sa se mu na man say menopause so mu ni say obi nyi bibi ni na so bibi wo yes me fa me de ntu apon fa wi me da sipi me say saudi na me de kwa kopie mu e wo eye nyinahini eno awa sentimental mu haya atwuma emponua district mu na me de kwa kopie wa bra abrantie bi mistakenly wabo ne yonko etuo bra no omo ekopenam anumude nti saa na tie na kopie mu awa nyinahini yefre eye ekuro bi anase ekura bi kyerɛ aso nkwanta ana mranti wa bi a waka ho abom se bi wo mo abofo ana wo mo ekopenam na enam ya wo mo kopena ne anya asem keto a etodo obeba oyu akrante adoa ene ade na so mo aba betone de obawe ne de anso so awe ya ene wo mo anya wo mo hotam na sa adwuma wei se wo nkra experience ya wan hwa wo de asem ebeba mekai ebre bi eye kotokum di kura no ho wono so mistakenly allegedly esa so bo obi tuo ewo busanga hene wo krumo ne batuo e ma asem we mi komu ya na nya asem keto akra kwa wi achi no ankosi aga because kroma no kra ka chem se sa branch no so mistakenly wono so bo obi tuo eku no wa bra mo kopenam ntia kama ye se nyina hini ne mpotam wo de ene ye mo kopenam wo wura mu de wo ya na mistakenly wo bo ne yonko tuo eku no owura anasa branch ne mo nyamfo an din ene eye Emmanuel Bene
Emmanuel Bene wanya mfirihyia aduonu esia 26 years Emmanuel Bene ayabofo se na mesi aka no ne na yonkofo wo mota akɔkyene na so mpono mo kɔpɛ nam obia wotu obia wo sekan ya wo mode ekɔpɛ enam no na ebra ɛna anu ya wo mo kɔpɛ enam no ɛwɔ bush as usual wo mo tete nwuro mu hɔ no ma na wo mo tɛ wo yuo bi wo mo hu ne footprint wo mo tɛ no wo mo hye hodi ya wo mo tɛ no a experience kakra nke kuta wo mo a sebi ahaban ɛwo so na nke hu sɛ we nipa anase we ɛyɛ aboa no wo mo apply sa experience no ɛne wo mo tɛ hɔ no ma na ahaban ba ko wo so ba na branche ba ko e friend Samson wo puma ni tuo wo hwe de wi ahaban si wo so ba no da bi we di ahaban e wo so kase pa ntutimi se we di wo yuo no ne maame ene apie ba no nti no wo puma tuo no wo de te ba bi a eyi ahaban yi wo so ba yi o de nsan hyetere ganim kamoi numuranim tima ya na branche ne tima jey wo kumi wo se wurade wrong shoot wo mo di baba ko peja branche ya eto na aka no 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 kra no kuni nua no wa hu de tense obonu tuo na ne nua ne kemu no ne voice no sound do saboa sa na sam se peso kire voice no sound do saboa come on what's that is so na kwa what's that is so bi minam ka kira two nti ba ko esi abrante no ne right hand ana ba ko so si ne bo ne kokoso na we lucky ebi si ni tia na ne yema ka na wie ya no an abrante no 26 years your friend Emmanuel Bene e kama say Emmanuel for there week we ku ma amafo ku because the person tia abrante yi kono so de na Emmanuel sa I see something e ba sa no na je say ese eye post case ko ye case ni ade ama je say wo mo de eye Emmanuel akwakoto eye community hospital e wonyina hini something na wo tutuo no tambra me no ka sei wo de nkuruma fa na ase wo tulong woko ya police for epeno sad na dangerous party omanfo no enhye ne nso na nyame ba yes sir yemfa we yemfa we na wo twie wie ye Omowo festival na nya asem keto akra wo nkramem okay in fact enyoma na efe na ekọ na efe pa but ikoduru atie no na aye blood ya yentie se na enyoma be si ko ho no nipa se na krata ne gba amane no emu 5 afiri omo nko a ebi so prepare yentie se na ni si ko etuo no itu baba de etuo eda Katakyie FM TV ne so di popo bi etuo Lawrence festival no Omowo festival uti popo bi etuo hey echese ne omo ah no ne ye ho amoa omanfo na so tuom omo ko for border we say what masas me ko pem na we say ko pem ha so tuom ene friend say Amadu so tuom ni Amadu residence na mo dey san papa no ashim Amadu gino foolish man so tuom ene Amadu gino Alaju ana so mo dey ashim tuo ne ya police for na David Chroma iPhone residence Chroma phone so tuom crash yes so tuom boys na ne Alaju phone ana mo dey ashim won man Amandu ya Amandu omo so mo border no we say masas me pem na we say pem and omo dey ashim one man enya asem keto akra we ti popo bia na a life we to po they say na we TV Chinese movie that we act now we act omo na e koso one man that en kan kire say so tum ehene ne bakam omo mafiri mu no Maka no seen one match is na enya asem keto akwa enra in fact I may say court crowd e yato so okay court techi police for ko ho am right na say on ende okay kwago ye mpona say ayi unim say ayi your friend saying agrada an lawyer no wawudie mate ho asem ne na mo nkrata no so ai lawyer na frimu ya akofa nsem bebre na diaba ne say efam ho a eboabo no na no pay ana me odi eni menua wo de new ne sa dia me kan ma gabi producer papa ali edise ko jare chia na yenya ai me chia na makona abusia me chia na makwa na se chia eye obapa Sharifa wono ewo eye akonfre eche se ene na woda baby a Sharifa wo bia no yankopon onhia no na onya ne kese no ma na da so nyina so emre mu ti Sharifa baby a wo bia me ma happy
happy birthday and asem pono me ma awodapa any obibia ono so otie eye programming. Okay. Odi asempa. Me den tia so nko ma tie fo nyina. Tie obibia na adwada. Okay. Hwe ni mu se na watwi enye papa ma obia. Na obi bia na enko so na enso aba. Emfama. Na me den tia so nko ma star charity. Okay. Odno what ton ma ne me ma ho nneoma. Ewo enkawe market no ho no ma. So. Ho no ye na dwumadi. Right. Ya no pay open me man and man tade papa. From where ye dim ko ma se bibia e be ye fine. Okay. Timitia Francis ne Obama na ne. Right. Kabasho.